M23 ntiyahinduriwe umujyi ahubwo yahinduriwe imiterere yayo. Ikomeje kuba umuyoboro wa politiki hagati ya Kinshasa n'umutwe wa M23. Inzira y'amahoro hagati ya M23 AFC yagiye ica mu nzira zigoranye za Afurika, aho yasangaga ibihugu bifitemo inyungu bityo ibiganiro ntibigere ku ntego. Yagaragaye nk'umuyoboro mukuru w'ibiganiro bya politiki hagati ya Kinshasa na AFC M23. Washington iba hacurirwa amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Congo. Geneve ikomeje kugaragara nk'ahantu hashobora gukoreshwa mu kurengera ubutabazi ku basivili ndetse no gucunga neza amakimbirane atarakemurwa muri politiki. Mu by'ukuri ninde uyu munsi ufite ububasha ku kibazo cya AFC M23? Reka tubirebeho.